twishimiye kongera kubasanga ku mirongo yose mutwumviraho. Ku banyaburayi n'abanyamerika hafi ya bose, niba atari na bose, iyo bumvise izina Afurika, ishusho ibazamo mbere na mbere ni abirabura, ubukene, indwara nyinshi z'ibyorezo, inzara, intambara n'impuha zazo. Kuri bo Afurika ni umugabane wuzuye ibyiza nyaburanga, ukaba umugabane ukize ku mutungo kamere nk'amashyamba, inyamaswa, amabuye y'agaciro, petrole n'ubundi butunzi kamere budafitiye umumaro abanyafurika. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Ibi byose bavuga ku mugabane wa Afurika nibyo. Twese turabizi, ariko kubera iki? Kubera iki Afurika ari wo mugabane uriho ibibi byose umuntu ashobora guhurira nabyo muri ubu buzima? Kubera iki mu kinyejana cya 15 abanyafurika barenga miliyoni 40 aribo bajyanywe mu Burayi na Amerika gukoreshwa imirimo y'agahato, kandi n'indi migabane yose yari ituyeho abantu? Kuba Afurika yarakolonijwe ndetse abaturage bayo bagakoreshwa imyaka irenga 400 y'ubucakara, niyo mpamvu uyu mugabane ari wo mugabane ukennye kandi udafite amahoro, ndetse bikaba binasa naho bititeguye kurangira vuba. Uyu munsi bimwe mu bihugu bya Afurika ndetse na hano mu karere kacu biri mu ntambara ifite inkomoko muzi mu bihe by'ubukoloni. Ntabwo nzi niba warigeze kubyumva, ariko byemezwa ko mbere y'ikinyejana cya 14 Afurika yari wo mugabane ukize kurusha indi yose. Byemezwa ko Afurika yaguranye umwanya n'Uburayi. Nibyo koko Uburayi bwahoze ari wo mugabane ukennye ku isi, mu gihe uyu munsi ari bwo bukize, none Afurika yahoze ikize ikaba ibayeho mu gusaba Uburayi. Mu kiganiro rusiko cya none, reka tuganire ku bucakara bwakoreshejwe abanyafurika mu gihe cy'imyaka 400 n'ingaruka zabwo kuri Afurika. Reka tuvuge ku cyaha kibasiye inyoko muntu kiruta ibindi byose kitigeze kiryozwa bagikoze, ndetse abagikorewe ntibigere bahabwa impozamarira n'ubutabera, ahubwo uyu munsi bakaba babaye mu ngaruka zacyo. Reka tuvuge kuri zimwe mu nyandiko z'abanyamateka zigaragaza ko ijanisha rinini ry'ubutunzi n'ubukire bw'Uburayi rikomoka ku bucakara n'ubukoloni byakorewe Afurika mu binyejana bya mbere cya 18. Bahaye ikaze. Mu kinyejana cya 14 ibihugu by'Abarabu byasaga n'ibiyoboye politike y'isi. Kuva mu kinyejana cya 7 Abarabu bari ibihangange mu birebana n'umuco, politike n'iyobokamana. Ubuhangange bwabo bwaheraga muri Aziya y'Uburasirazuba bukagera mu Burayi bw'Uburengerazuba, unyuze mu Burasirazuba bwo hagati no muri Afurika y'Amajyaruguru. Uko uyu munsi isi yose izi ko Amerika ari igihangange, niko isi y'icyo gihe yari izi ko Abarabu bari ibihangange ku isi yose. Abarabu bari barigaruriye isi mu kuba abavumbuzi n'abahanga, mu gihe umugabane wari ukize kurusha iyindi yose muri icyo gihe wari Afurika. Abanyafurika nibo bantu bari bakize kurusha abandi bose bo ku isi. Ibi byanditse mu nyandiko L'état hallucinant d'opulence matérielle de l'Afrique avant la traite européenne. Mu kinyejana cya 14 umwami wa Timbuktu, ariyo Mali y'uyu munsi, witwaga Kanka Musa, yari we muntu ukize ku isi. Kuva isi yabaho nta muntu wigeze ugira ubutunzi nk'ubw'umwami wa Empire ya Mali, Kanka Musa. Uyu munsi umuntu utunze kurusha abandi bose ku isi ni Elon Musk, ariko byemezwa ko amafaranga afite arenga miliyari 416 nta huriye n'amafaranga uyu Kanka Musa yari afite ugereranyije n'icyo gihe. Ariko ikinyamakuru Time Magazine cyo ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa 7 mu 2015 cyakoze urutonde rw'abakire 10 bo ku isi bibihe byose. Ni ukuvuga abantu 10 bagize ubutunzi butaragirwa n'undi muntu uwo ari we wese uyu munsi. Uwa mbere ni Kanka Musa. Time Magazine ivuga ko nta buryo buhari bwo gusobanura ingano y'ubutunzi Kanka Musa yari afite. Professeur Rudolf Wehr, umwarimu w'amateka muri kaminuza ya Michigan, yabwiye Time Magazine ati, niwe mukiri umuntu wese atigeze abona muri ibi bihe byacu. Abahanga mu bukungu iyo bavuga ku butunzi bwe usanga bashakisha amagambo yo kubisobanura. Hari amafoto yagaragara afite inkoni ya zahabu, yicaye ku ntebe ya zahabu, acigatiye inkongoro ya zahabu kandi yambaye ikamba rya zahabu. Tekereza zahabu nyinshi umuntu w'umuherwe ashobora gutunga, nurangiza uyikube kabiri. Niko abanyamateka bagerageza kuvuga ubutunzi bwa Kanka Musa. Muri iki gihe Afurika yari ikize ku buryo n'Abarabu bari bihangange baratembereye hose ku isi, bari barahimbye imvugo zigaragaza ubukungu bwa Afurika. Bati nushaka kurwanya ibibembe by'ingamiya uzakoreshe goudron, ariko nushaka kurwanya ubukene uzatemberere muri Sudani. Sudani yari isobanuye Afurika muri rusange. Iki gihe Ubushinwa
bwo bwari mu bihe byiza by'ubutegetsi gakondo bw'abashinwa, mu gihe Amerika yategekwaga n'abazwi nka Aztec. Inyanja y'Abahindi niyo yari inzira y'ubucuruzi hagati ya Afurika na Aziya y'Uburasirazuba. Afurika yakoranaga ubucuruzi n'Abamerindien ndetse n'abasangwabutaka bo muri Australia bitwa ba Aborigène. Aba n'ubu baracyahari. Inyandiko L'enrichissement de l'Europe pendant la traite négrière ivuga ko mbere y'ikinyejana cya 14 Uburayi bwari wo mugabane wari ukennye kurusha indi yose igize umubumbe. Nyuma yo kugwa k'ubwami bw'Abaromani, Uburayi bwose busa n'ubwaguye. Wari umugabane w'inzara, indwara z'ibyorezo, intambara zishingiye ku moko, ubucakara, ubujiji. Uko Afurika imeze uyu munsi, Uburayi niko bwari bumeze icyo gihe. Ubwami bwari buhagaze neza mu Burayi bwari ubw'abitwaga Abamore. Ni Espagne na Portugal z'uyu munsi. Nabyo byari ibihugu byari bituwe n'abirabura baturutse muri Afurika y'Amajyaruguru ndetse n'Abarabu. Ubu bwami bwa Espagne na Portugal cyangwa se civilisation more nibwo bwaje gukura Uburayi muri ibyo bibazo by'imibereho, buhatangiza siyanse ndetse n'ubugeni. Uyu munsi birasa naho Afurika yafashe umwanya Uburayi bwari bufite muri icyo gihe. Uburayi bufata umwanya w'Abarabu mu gihe Ubushinwa burimo gufata umwanya Afurika yari ifite. Byagenze bite ngo iyi migabane igurana imyanya muri ubu buryo? Gukolonizwa no gucuruzwa kw'abirabura nibyo byagize Afurika umugabane w'ibibi byose. Ubukene ni ingaruka z'ubujura. Inyuma y'ubukene bwose haba hari ubwambuzi. Yitwa Oscar Guardiola Rivera. Yigishaga amategeko mpuzamahanga muri kaminuza ya Londres mu Bwongereza. L'Afrique précoloniale avait une économie très prospère. Beaucoup de gens ordinaires participaient à la production économique. En Afrique de l'Est, quand les Portugais sont arrivés à la fin du 15e siècle, Afurika ya mbere y'ubukoloni yari umugabane ukize. Abantu benshi basanzwe bagiraga uruhare mu guteza imbere ubukungu. Mu mpera z'ikinyejana cya 15 ubwo Abanyaportugal bageraga muri Afurika y'Uburasirazuba, abaturage b'Abaswahili bo muri Mogadiscio kugeza muri Kirwa mu nkengero za Mozambique bari abacuruzi bakomeye ku rwego rw'isi. Abanyaportugal bakihagera bakabona iyo migi ku nkengero z'amazi yuzuye ibikorwa by'ubukungu, bashatse kubyigarurira. Muri Afurika yo hagati ubutaka bwo guhinga bwari bwinshi cyane. Abamisiyoneri n'abasirikare b'Abanyaportugal bavuga ko ubuhinzi bwo muri Congo bwatangaga umusaruro utubwo muri Portugal. Mu birebana n'ubugeni bavuga ko ibitambaro n'ibyuma byakorwaga muri Afurika byari bimeze nk'iby'Abanyaburayi bashoboraga gukora byiza. dans le domaine de l'artisanat, ils considéraient que le textile et la métallurgie égalaient ce qui se faisait de mieux en Europe. Mu 1942 nibwo abirabura miliyoni 3,500,000 babaga muri Portugal na Espagne bahirukanywe. Muri abibuka bitwaga Abamore. Bahavuye nyuma y'urupfu rw'umujenerali w'umwarabu w'umuyisilamu wari umaze amezi 8 afashe ubutegetsi muri icyo gice. Yitwaga Muhammad wa 12 wa Granada. Abakristo bamwitaga Boabdil. Yishwe n'ingabo z'Abakristo zishyize hamwe mu Burayi. Abamore bahise baza gutura muri Afurika. Iyi ibaye intambwe ya mbere yo gushyira iherezo ku myaka 2800 y'ubuhangange bw'abirabura ku isi. Abirabura icyo gihe banabitaga Abakamitsi. Ababaye Abayisilamu bakabita Abasarasa. Ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa mbere mu 1454 igihe ubwami bw'Abaromani bwari igihangange ku isi, umwami wabwo yaremeye kuba umukristo. Ubu Kristo bwari bwaramaze kuba idini ry'igihugu mu bwami bw'Abaromani. Iki gihe Papa Nikola wa gatanu yanditse ibaruwa iha uburenganzira Portugal, uburenganzira bwo kuza ku mugabane wa Afurika, bagakuraho ibikorwa ndetse n'ubwami bwose bwa gipagani, niko babwitaga. Abanyaportugal biganjemo abamisiyoneri n'abasirikari binjiye muri Afurika yari ikize kandi ari igihangange. Bari bafite intego y'ivugabutumwa ariko rikoresheje ingufu. Inyandiko La traite négrière européenne, la destruction de l'Afrique par le Portugal ni ibivuga. Abitwaga abaconquistador cyangwa se abarwanyi b'Abanyaportugal binjira muri Afurika bari bafite ibaruwa yasimweho na Papa Nikola wa gatanu. Dore amwe mu magambo yari yanditse muri iyo baruwa. Dufite uburenganzira bugaragara muri iyi baruwa yandikiye umwami Afonso wa mbere, uburenganzira bwo gutera, gutsinda, kwigarura no gukuraho abasahasa b'abapagani kandi bakaba abanzi b'Abakristo aho bari hose. Dufite uburenganzira bwo guhindura ubwami bwabo n'imitungo yabo kandi abaturage babo tukabagira abaretwa. Abasaracen yari indi nyito yahabwaga abirabura b'abapagani tugeze kubivugaho. Umwami Afonso mwumvise uvugwa yari umwami wa Congo. Congo bwari ubwami buhuza Angola, Congo na Gabo. Mu kinyejana cya 15
bwari ubwami bw'igihangange bwakoranaga ubucuruzi na Australia. Ubundi bwami bwari bukomeye cyane muri Afurika bwitwaga Mwene Motapa. Abize amateka mwize Monomotapa. Bwari ubwami bugari bwari bugizwe na Zimbabwe, Mozambique, Botswana, Afurika y'Epfo na Zambia. Ubu bwami bwakoranaga ubucuruzi n'Ubushinwa. Umunyamateka w'Umudage Leo Frobenius asobanura isura y'ubwami bwa Monomotapa ati, muri Monomotapa umwami yambaraga ikanzu ndende ikoze mu gishura kidodesheje ubudodo bw'inyamaswa, akaba afite umuhoro ukoze mu ihembe ry'inzovu. Abaturage basanzwe bo bambaraga amakanzu akoze mu bwoya bw'intama cyangwa ipamba, ndetse n'ibikomo by'Abahinde bitatse zahabu. Mu mwaka w'1882 Abanyaportugal bakinjira muri Afurika babanje kujya muri Kongo. Icyo gihe Kongo yategekwaga n'umwami Nzinga Ankuwu. Inyandiko nyinshi z'amateka zivuga ko uyu nguyu yatigeze agirira amakenga abo bazungu, maze bamwereka ko ari abantu beza babana nawe. Baje kugaragaza isura yabo ya nyayo ku ngoma ya Nzinga Mbemba, umuhungu wa Nzinga Ankuwu wamusimbuye. Uyu yaje kuba umukristo yitwa Afonso wa mbere. Uyu ni wa wundi bavugaga muri ya baruwa. Mwene Kongo nk'uko bamwitaga, cyangwa se umwami wa Kongo Nzinga Mbemba, wari waranabatijwe Afonso wa mbere, yese yohereza abana be kwiga mu Burayi, ku buryo umuhungu we Enrique yaje no kuba umwepiskopi gatolika. Afonso wa mbere washakaga guteza imbere ikoranabuhanga muri Kongo yaje gusaba Portugal kumwoherereza abamisiyoneri n'abatekinisiye benshi, ndetse bakaba banamugurisha bumwe mu bwato bwabo kubera ko bari bafite bwinshi, ariko baramuhakaniye. Ubucuruzi Kongo yakoranaga na Australia bugenda bugabanuka. Ubwinshi cyangwa se ukwiyongera kw'Abanyaburayi muri Kongo byatumye hahita hatangira gufatwa bamwe mu Banyekongo bagakoreshwa imirimo y'agahato. Umwami Afonso wa mbere yanze gukorana ku neza n'aba bazungu, ku buryo abirabura bajya gukoreshwa imirimo y'agahato n'abazungu ku bwumvikane n'umwami. Anatangira kwamagana bamwe mu baturage bakoranaga n'abazungu muri ibyo bikorwa. Aha niho umwami Nzinga Mbemba Afonso wa mbere yahise atangirira kugirana ibibazo n'inshuti yanafataga nk'umuvandimwe we, umwami Joao wa gatatu wategekaga Portugal. Kuri Pasika yo mu 1540 Afonso wa mbere yarokotse igitero cya mbere yagabweho n'Abanyaportugal 8. Nta mahitamo yari afite usibye gusaba imbunda ibindi bihugu by'Uburayi, nabyo ariko ntibyahita bimuha imbunda, bimusaba ingurane y'abacakara. Iki gihe kwemera ubucakara bukaza mu gihugu niyo mahitamo yari ahari yonyine. Nyuma y'ikinyejana cyose Abanyekongo barwana, batsinzwe mu 1665. Mu kinyejana cya 18 ubwami bwa Kongo bwose bwari bwaramaze kugwa. Umurwa mukuru Mbanza Kongo wari usigaye wiberamo inyamaswa n'abantu bambaye ubusa kandi barahoze ari abakire. Ibi ni nabyo byabaye ku bundi bwami bw'Abanyafurika bwari bukomeye cyane kandi bukize muri ibyo bihe. Uku niko ibice byari bikomeye kandi bikize nka Zanzibar, Mombasa, Kilwa, Mogadishu ndetse n'ubwami bwose bwa Monomotapa bwasenyutse mu 1690. Iki gihe Abanyaportugal n'Abanya-Espagne nibo bari muri Afurika bonyine, kubera ko nibo bari bafite uburenganzira bwa Papa Nicolas wa gatanu waje gusimburwa na Calixte wa gatatu, nawe wakomeje muri iyi nzira. Iki gihe Papa yasaga n'utegeka isi ndetse agafata ibyemezo byose bikomeye bya politike, kubera ko nk'uko abasoma Bibiliya yera mwabisomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, by'umwihariko kuva ku gice cya 4 kugera ku cya 8, Yezu w'i Nazareti akimara kwicwa ahagana mu mwaka wa 30, akitwa n'ubutegetsi bw'Abaromani, akatiwe urwo gupfa na Prefet Ponce Pilate nyuma yo guhamywa ibyaha byo kugumura no kugomesha rubanda. Abenshi mu bamukurikiraga, by'umwihariko intumwa ze, zarahizwe kandi zirarenganywa cyane. Mu mwaka wa 313 umwami w'Abaromani Flavius Valerius Aurelius Constantinus nawe yemeye kuba umukristo, ndetse mu kwezi kwa 4 muri 313 asohora icyiswe Edit Dominant cyangwa se Edit de Constantin. Byari itegeko ritegeka ubworoherane mu myemerere. Ubukristo bwari bumaze kwemerwa, nta mukristo wongeye guhigwa. Muri icyo kinyejana ni nabwo ubukristo bwemewe nk'idini ry'igihugu mu Baromani. Igihugu cyahoze gihiga abakristo ndetse cyanishe Kristo cyari gihindutse igihugu kigendera ku mahame ya gikristo mu buryo bw'itegeko. Birumvikana Papa wari umwepiskopi wa Roma, akaba n'umuyobozi w'idini ry'ubwami bw'igihangange ku isi ari bwo Roma, yari afite ububasha bwo gufata ibyemezo bikomeye cyane mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga, akabikora hanini ku nyungu zo kwamamaza no gukwirakwiza inkuru nziza ya Kristo.
ntabwo ari ibyemezo birebana n'ukwemera yafataga gusa, ni ibyemezo bya politike. Niyo mpamvu Papa Nicola wa gatanu na Calixte wa gatatu bahaye Portugal uburenganzira bwo kuza muri Afurika gukuraho ubwami bw'abapagani no kugira abacakara abo bapagani. Iherezo ry'ubukire n'ubuhangange ku mugabane wa Afurika. Dore uko byagenze kugira ngo ubukire n'ubuhangange Afurika yari ifite burangire, uyu munsi abe wo mugabane ukennye ubaho usabiriza ku yindi. Nyuma y'Abanya-Portugal n'Abanya-Espagne binjiye muri Afurika bafite uruhushya rwa Papa Nicola wa gatanu, baje gusenya ubwami bwa gipagani. Abongereza n'Abafaransa nibo bakurikiyeho mu kuza muri Afurika. Afurika yari imaze gucika intege mu birebana no kwirwanaho. Umwanditsi w'umunyafurika wo mu birwa bya Caraïbe ni Usere Kalala Omutunde, mu gitabo yise La traite négrière européenne, la vérité et mensonge, kuri page ya 64 n'iya 65 agaragaza uburyo ubukungu bw'ibihugu by'Uburayi by'umwihariko Ubufaransa n'Ubwongereza bwazamutse mu kinyejana cya 16 buzamuwe n'ubucakara bwakoreshwaga Abanyafurika. Mwibuke, mu kinyejana cya 15 haburaga imyaka 200 yonyine ngo habe ikiswe impinduramatwara y'inganda yatangiriye mu Bwongereza. Mu gitabo cye ushobora no kubona muri Google Books ku buntu, ni Usere Kalala Omutunde avuga ko ubushobozi bw'intwaro Abanyaburayi binjiranye muri Afurika bagasenya ubwami na civilisation zariho zikomeye nk'iya Congo, Monomotapa na Timbuktu, hakiyongeraho intambara barwanye na bamwe mu Banyafurika batemeye gukorana nabo, hakaniyongeraho kandi impano z'imbunda zahabwaga Abanyafurika bemeye gukorana nabo. Ibi byose byatumye inganda z'imbunda mu Burayi zivuka kandi zitera imbere cyane. Bari bakeneye intwaro nyinshi, izo kurwana n'Abanyafurika ndetse n'izo guhama impano bamwe mu Banyafurika bemeye kuyoboka ku neza. Indi ngingo igaragaza kuzamuka k'ubukungu mu Burayi mu gihe cy'ubucakara nuko muri iki gihe ibihugu by'Uburayi by'umwihariko Ubufaransa, Ubwongereza, Espagne na Portugal byari bikeneye amafaranga menshi yo guhemba abashoramari bari baramaze kubona ubutaka bushya bwo gukoreraho ubucuruzi, guhemba batwaraga imitungo mu bwato bayijyana i Burayi, guhemba abasirikare n'ababafashaga kubona abacakara. Byose byatumye urwego rw'amabanki ruvuka kandi rurakomera cyane muri ibyo bihugu by'Uburayi. Iki gihe nibwo amabanki akomeye mu Burayi tuzi bavuga ko amaze imyaka irenga 400 nka Lloyds, Barclays na Barings zose zo mu Bwongereza zavutse muri icyo gihe. Izi zabitse amafaranga avuye mu bucakara. Hari abanyamateka bongera banki nkuru y'Ubufaransa muri izi banki zashinzwe mu mafaranga yavuye mu bucakara mu maraso y'abirabura. Iyi banki yashinzwe mu mwaka w'1800, yayoborwaga n'abantu 15, ikagira abagenzuzi 3. Hari urubuga rwa internet rwitwa autrehistoire.org ruvuga ko 2 mu bagenzuzi 3 na 7 mu bayobozi 15 b'iyi banki mu mwaka w'1800 igitangira bakoraga ibikorwa byo kugura no gukoresha abacakara b'abirabura. Umwe mu banyamigabane b'iyi banki bari bakomeye cyane muri icyo gihe yari Napoleon Bonaparte, wabeshwagaho n'inyungu ziva mu bacakara bakoraga mu mirima y'umugore we. Umugore we yari Madame Josephine Thatcher de la Pagerie. Uyu abifashijwemo na banki nkuru y'Ubufaransa mu 1882 yanditse Code Noire. Code Noire uze kuyishakisha muri Google yari inyandiko y'amategeko ashingiye ku ivangura yagombaga gukurikizwa n'abacakara ndetse n'ibihugu byari bikoronijwe n'Ubufaransa mu birwa bya Antilles. Mu gitabo cya Usere Kalala Omutunde avuga ko imyivumbagatanyo yajyaga itezwa n'abacakara bari mu mato bajyanwa cyangwa se bari mu mirima bahinga yatumaga byinshi byangirika, maze mu rwego rwo kugabanya igihombo havuka amasosiyete y'ubwishingizi. Ukwiyongera kw'amato atwara ibicuruzwa ndetse n'abacakara bava muri Afurika byongereye iterambere ry'ubukungu ku byambu n'imijyi ikomeye cyane ku nkengero z'amazi magari. Imijyi ikomeye yo ku mazi nka Saint-Malo, Nantes, La Rochelle, Seville, Saint-Nazari, Liverpool na Bordeaux yose yabyawe n'ubucuruzi bw'abacakara. Yinjiza za miliyari z'amadolari buri mwaka. Hari umunyamategeko w'Umufaransa witwa Iliard de Berteuil wapfuye mu 1789 yavuze ko abacakara b'Abanyafurika ari bo soko y'ubukungu bw'Uburayi. Naho umwanditsi, umunyamateka akaba n'umufilozofe w'Umufaransa François Marie Arouet Voltaire yaranditse ati ibirwa bya Antilles ni agace gato ku ikarita, ariko ibyo birwa bigaragara ku ikarita ari uko umuntu ashishoje byahaye Ubufaransa miliyoni 60 z'ibicuruzwa buri mwaka. Ibicuruzwa miliyoni 60 uyu munsi bifite agaciro ka miliyari z'amayero kandi ni buri mwaka. Byageze naho bavuga ko ikurwaho ry'ubucakara mu Bufaransa mu 1948 ryateje ubushomeri kuri 1/2 cy'abakozi b'Abafaransa.
BBC ivuga ko amafaranga yavanywe mu bucakara ariyo yubatse kapitalisme cyangwa se ubu buryo bw'ubukungu tugenderaho uyu munsi. Aya mafaranga niyo yakoreshejwe mu cyiswe revolution industrielle cyangwa se impinduramatwara y'inganda yo mu kinyejana cya 18 yatugejeje ku iterambere ryose tubamo uyu munsi. Hari ikigo cy'abanyamerika kitari icya leta cyitwa National Legal and Policy Center kivuga ko amasaha abirabura bakoreshejwemo imirimo y'agahato muri Amerika yonyine afite agaciro ka miliyari 97 z'amadolari y'Amerika, ubwo ni trillion 97. Isoko ry'imari n'imigabane rya Wall Street ryazamuwe n'ubucuruzi bw'abacakara. Amabanki akomeye cyane yamamaye nka Lehman Brothers, JP Morgan na Rothschild yose ashyirwa mu majwi kuko yarakuye igishoro mu bikorwa by'ubucakara. Nuza gusoma ibirebana n'amateka y'Uburayi, hari ibyo uza kubona bise Renaissance Européenne, kuvuka bundi bushya ku Burayi. Uburayi bwari umugabane ukennye mbere y'ubucakara bw'abirabura, bwazamuwe n'inkingi eshatu. Iya mbere, itangizwa ry'ubumenyi n'ubugeni bikozwe n'abirabura n'abarabu bo muri civilisation more, ubwo ni muri Espagne na Portugal mu myaka y'1400. Icya kabiri, kwirukana no gukuraho abamehindien muri Amerika, ndetse n'urupfu rwa miliyoni ziri hagati ya 400 na 600 z'abirabura, hagati ya miliyoni 12 na miliyoni 30 bajyanywe gukoreshwa imirimo y'agahato mu Burayi no muri Amerika. Abantu biga amasomo y'ubukungu biga ibyitwa le concept de développement, inzira y'iterambere. Iyo biga concept de développement y'Uburayi cyangwa se inzira iterambere ry'Uburayi ryanyuzemo, biga ko habanje kubaho icyiswe revolution agricole cyangwa se impinduramatwara y'ubuhinzi. Ubwo buhinzi bwatanze umusaruro mwinshi wavuyemo inganda mu Bwongereza, iterambere riba rihereye aho ngaho, none dore aho ubukungu bugeze. Gusa hari abanyamateka batabibona gutya. L'accumulation du capital en Europe, nous savons qu'elle s'est fait d'abord par la conquête des Amériques. Igishoro mu bukungu bw'Uburayi cyavuye mbere na mbere mu kwigarurira Amerika, bagakurayo zahabu mu cyiswe ubucuruzi bwa mpande eshatu. Ikindi cyahaye Uburayi igishoro ni abakozi batishyurwa, abacakara. Ubaye ufite uruganda rukoramo abakozi badahembwa, birumvikana uhita utera imbere. Ikindi cyabaye igishoro cy'abanyaburayi ni ubukoroni. Qui ne rémunère pas sa main-d'œuvre, forcément qu'elle fait des bénéfices. Mu kinyejana cya 18, ni ukuvuga mu myaka y'1700 ndetse no mu ntangiriro z'ikinyejana cya 19, havutse amashyirahamwe agizwe n'abazungu n'abirabura arwanya ubucakara, maze mu bihugu by'Uburayi ndetse no mu bikoronijwe nabwo ubucakara burahagarikwa, hanatorwa amategeko aburwanya. Ku itariki ya 24 y'ukwa 10 mu 1945 hashinzwe umuryango w'abibumbye uzana imwe mu ntego zikomeye yo kurengera uburenganzira bwa muntu. Bawufungura ku mugaragaro, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Harry Truman yavuze ko usibye ivanwaho ry'ubucakara ngo n'ubukene bwari bugiye kwibagirana mu bihugu byari biherutse kugirwa ibicakara. Uyu munsi abarenga 1/2 cy'abaturage b'isi bari mu bukene bukabije. Ubukene ni ubumuga, bukaba n'icyago ku bana. Ku nshuro ya mbere mu mateka y'isi, ubu noneho inyoko muntu ishobora kuruhuka imibabaro n'akarengane kabaye kuri abo bana. Byasaga no gucungurwa ku birabura aho bari hose ku isi, gukira uburetwa n'ubukene icyarimwe. Isi yahise yigabanyamo ibice bibiri, ibihugu bikize n'ibikennye. Abakize bahise bemera gufasha abakennye kugira ngo hasaranganywe iterambere. Isi yari yuzuyemo urukundo. Kwishyira hamwe ry'ibihugu ryo ku isi cyangwa se umuryango w'abibumbye, intego kwari uguteza imbere ibihugu bya Afurika byari bikennye cyane. Guteza imbere bivuze ko byari bifite aho biri, ahubwo bikeneye noneho gutera imbere. Uyu munsi iyi ntego irasa n'iyamaze guhinduka nk'uko bivugwa na zimwe mu mpuguke muri politike ya Afurika. Uyu munsi intego z'imiryango mpuzamahanga nk'umuryango w'abibumbye kuri Afurika ntabwo zikiri ukuzana amajyambere, ahubwo intego zabo uyu munsi ni ukurwanya ubukene. Nta nubwo bakivuga amajyambere, ahubwo basigaye bavuga kurwanya ubukene. Nkaho gutera imbere byari ibintu bikomeye cyane bitapfa gushoboka. Ni nkaho urwego Afurika yari iriho ubucakara bukirangira rwasubiye inyuma. Hari umufilozofe w'Umudage witwa Thomas Porge wigeze kuvuga ko gahunda zose z'iterambere no guhuza ibikorwa ku isi zishyirwaho n'ibihugu bikize zose ngo ziba zigamije inyungu z'ibyo bihugu gusa. Avuga ko ku rwego mpuzamahanga bemera urujya n'uruza rw'ubukungu n'amafaranga, ariko bakanga urujya n'uruza rw'abakozi. Ibicuruzwa byo mu Buhindi bishobora gucuruzwa mu Budage, ariko Umuhinde wize kogosha ntabwo yemerewe kujya kogosha mu Budage. Thomas Porge avuga ko iyi ngiyi ariyo mpamvu bisa naho ubucakara, aho Abanyaburayi bafataga abantu
bakabajyana ku ngufu kubakoresha imirimo y'agahato bwarangiye. Ariko uyu munsi benshi mu bajyanwaga mu bucakara ku ngufu mu kinyejana cya 16 uyu munsi barijyana muri ubwo bucakara ku bushake, ndetse bakagenda mu buryo bujya gusa neza na bwa bundi bajyanwagamo ku gahato. Ubwato bagendamo bugezayo mbarwa, cyangwa se bakanagenda mu mizigo, cyangwa bakanagenda n'amaguru. Aho bitandukaniye ni uko uyu munsi abacakara aribo bishakira ubakoresha uburetwa. Ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa kane mu 1848 Repubulika ya kabiri mu Bufaransa yasohoye itegeko rihagarika burundu ubucakara. Ku itariki ya 21 y'ukwa gatanu mu mwaka wa 2001, nyuma y'imyaka 153, inteko ishinga amategeko y'Ubufaransa yatoye itegeko nimero 2001/834 ryo ku itariki ya 21 y'ukwa gatanu mu 2001 ryemeza ubucakara nk'icyaha kibasiye inyoko muntu. Iri tegeko hari n'abaryita Loi Taubira kubera ko umudepite w'umunyagiyane wari mu nteko y'Ubufaransa, Madame Christiane Taubira, wanaje kuba ministre w'ubutabera, ariwe wagize uruhare runini mu gutoresha iryo tegeko. Kuva mu 2006 leta y'Ubufaransa yahisemo itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatanu buri mwaka nk'itariki bazirikanaho ubucakara n'ikurwaho ryabwo. Iki cyaha kibasiye inyoko muntu cyahitanye amagana y'amamiliyoni y'abantu, kikagira ibinyacumi by'amamiliyoni abacakara. Uyu munsi abakabakaba miliyari 1.5 bari mu bukene bukabije, bari mu ndwara z'ibyorezo n'intambara ahanini bituruka kuri icyo cyaha. Hari ababanje kuvuga ko hakenewe indishyi z'akababaro ku bakomoka ku bakorewe iki cyaha. Gusa abandi bavuga ko aba bantu hafi miliyari 1.5 miliyoni, ni ukuvuga abanyafurika, aribo bakwiye kwifatira ubuzima bwabo mu maboko, bagafata iya mbere bakikemurira ibibazo, ndetse bakiga kubaho badafite abo banyaburayi babibateje. Ni nadusorera ikiganiro twari twabateguriye uyu munsi. Ikiganiro tubashimira kuba mukurikira. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.